godine je raspisan natječaj za ugovore o najmu za stanove koji nisu otkupljeni, koji nisu još dodijeljeni, koji su bili na čuvanju. A kako sam znala, radila sam u stambenom, radila sam u poglavarstvu, radila sam onu listu 90. godine, znala sam da se sa liste nikad nisu stanovi dodjeljivali, da se sve dodjeljivalo po babi i po stričevima, da je bil nalog Dropuličke, tom se treba ovaj stan dati, kad je bio onaj glumac, kak se zove? Ljuština, kad je Ljuština bio u komisiji, isto ovaj treba dobiti, nikad sa liste niko nije dobio, sve se tako dijelilo, tako da mi uopće nije mi bilo, nisam niti ispitivala kad su mi ponudili da će mi moju sirotinju pomoći. Ja sam imala jedno 20 ljudi koji su bili, i to su bili branitelji koji su ostali bez svog statusa, to su bili socijala koje je trebalo pomoći i kojima bi ugovor o najmu sa pravom možda poslije otkupa jako dobro došlo. I u gradu, kad sam dolazila na te sastanke, poslije sam počela surađivati sa Kregarom. Kregara znam kao profesora na fakultetu, dobro, ja sam diplomirala prije, ali je njegova sestra Karlovac Dubravka radila kod mene u stambenom. Prvi stan koji je dobio u Zagrebu, u stvari da se useli kad se rastao sa ženom, ja sam pomogla da bespravno uđe u jedan stan, jedno sustanarstvo, to je bila ulica 8. Maja. Dubravka je da pomogne bratu, pitala je li imaš koga ko ne može položiti sociologiju, kogo god treba, i prodavali su se ispiti i naplaćivali su se. I kad sam ga razgovarali smo, našli smo se u gradu, normalno prepoznali me, pitala na kak ti ide posel i tako. Ne kažem, vidite koliko se mučim oko te tržnice, ma bit će to riješeno. Oni bili jedno samo kratko vrijeme gore i došao je Bandić. Onda su počeli opet sastanci sa Bandićem i to je bilo, i uspjeli smo napraviti na kraju te ugovore, s time da grad nije platio skoro ništa, sve je palo na leđa malih ljudi, ali kad je trebalo izabrati izvođača, ja sam se protivila Industrogradnji i onda je valjda taj pressing, to je bilo valjda kulminaciju, prelilo je. U gradu sam upoznala tu Jagodu, nisam ni znala da je Jagoda, jednu referenticu koja je trčkarala tamo po katovima iz jedne sobe u drugu, i kak sam ja podnosila ljudima 98. te zahtjeve za ugovore o najmu, ona se pojavila kod mene sa jednim Tomo Soldo se zvao, čovjekom koji je rekao da njegov sin išao u školu sa Bandićem, da se oni poznaju iz Hercegovine i da on može sa Jagodom neke stvari rješavati. Ja sam rekla, ja vas lijepo molim da mi pomognete ovu sirotinju riješiti. Svaki stan je bio je zadužen, nisu plaćane komunalije, nije plaćana voda, nije plaćano pričuva, nije plaćano ne znam kaj sve, jer su manje više svi stanovi već bili otkupljeni. I ljudi, ovi jadnici mali, pristali su da plate, uopće nema problema. Za neke sam platila ja sam uredno, kad je čovjek položio novac, dala sam mu potvrdu, udarila sam svoj štambilj, jer sam vjerovala da je to kako treba. Čak je bila opaska dolje na tim potvrdama, ako se slučajno predmet ne riješi, novac ili sam ja dala ili je platila stranka, da će grad taj novac vratiti. Tu su apetiti Pavlina Žarka i Ceraja Marijana, Pavlina Žarka porasli. Pavlina Žarka sam počela zastupati 95. 96. 97. 8. 8 poslovnih prostora sam mu sredila u gradu Zagrebu, nekoliko firmi sam osnovala, surađivala sam sa Milas Nikicom, on je bio onda šef, ne znam koja je to bil, načelnik je bil za poslovni stambeni prostor. I tako da je Žarko strašno bil zahvalan kad sam mu posel napravila, ja sam dolazila od 96. na te njihove fešte koje su se održavale na Pantovčaku. Tamo sam upoznala ljude iz svih, od odvjetnika, od advokata,
od općinskog državnog odvjetništva, onda od policajaca, inspektora, iz ljudi iz Sabora, i jako često je i gospodin Mesić dolazio tamo. Znala sam da su u nekom rodu